n'omukyalo n'omukyalo mwayagana nga tujjanga out mu bifo byaffe mu mikolo ng'abavubuka so twayaganira mu mbeera ey'amasanu tugira okwesanusaamu twazimbira awo twabona ke tugemagana paka ikkiriza tusooke tusibemu katono katima omuboni omulungi owa muntu w'abantu media tukaali ku speak courts wano mu kibuga eky'Idinda tulina mukaire waife Honorable Makaire Frederick ali kulamuza entebe ey'omubaka wa parliament ow'essaza wa constituency y'e Bugweri gwe tulina ye getugiriye ku mukuwumula twaye tuli kwogera ku nsonga ya maama w'abaana yatukoberaku engeri gye babonaganamu ekigambo kye ekyasooka okuva mu kanwa kubanga okakiddukira kyewakoba maama w'abaana ng'akali kufuuka maama w'abaana ebigambo byali bingi ayi mu bigambo ebimwalimu ekizitowa ekyamazima ninza okwiddukira namukoba kigambo kya Luzungu navaamu ekigambo nti I love you tebamukoba era bwe namukoba nti I love you yasooka ye naye ekanga mu kwekanga zena n'alemerako nti ndi sirias obo yasirika ewoka ayogera nti munateri kusaaga ate ndi kukwenda bya sirias paka waka twali bato nga kizibu ino omuntu ndowooza ebiseera ebyo okwikkiriza nti byoli kukoba bituufu kyebobona yeekangamu yasooka yalwawo n'okundiramu era kyatwala kumpi wiiki okunkakasa nti ayikiriza kuba yasooka ndooza yena yalowoozaamu ati kweri ono ali sirias kuba tyajja mu kuproposinga fomalenga bwe bajja zenakikuba waawo ate naamulemerako ndi sirias ate ndikwenda bya sirias byeni ayi Katonda yaba mulungi tiwamala okwerowoozaamu ate zenda bwe twayokanira nga nsigala nga nkimukoba yakakasa nti ono ali sirias yalwa yayikiriza kuwa mawulire kyati akobeera ku baba ne mama bakoba batya era yasooka era mu kukobaawo ati atwaire wiiki ati abaire ng'ali kwebuuza era mbu yabuuza mikwano gye baganda be bazaire be aye ndowooza bwe yabagayira buli omu ng'ali mukaati aboneka ali sirias so kyona kyayamba nti yajja okusalawo ng'amaze okola consultation ebimala aboneka yene waabwere kituufu baali bamukuza bulungi nga tapapa obweyi weeno eka omuzeeyi ne omukairo bakoba otyo nti maama nkuze ndikubaleetera muwala waimu era ekiseera kyatuuka tyasooka kubakoba mangu wasooka wabitangeerere nalwawo oku zena nga nkamwetegereza mebala kuba zena tyayenda ku papa kubakobera nga nkaali kukakasa nti ali sirias aye ekiseera bwe kimala netutandika okuba nga tumeetinga ino tukonagana zena ate n'omutima olwedde gwali ku mwenzi najja omukubanga ddala amwenda kale tekyantwalira ebbanga inene najja nasooka kukoba maama wange nasooka kuba gwe nali neesigayi naawe nti buno kiibi mboneka oti nkuze nenda kuleeta namuwala yasamuka ye tiyalaga oba ng'ebiseera ebyo ng'ayinga oli kuku newegemya wonatwalanga akabando we natuukira okukoba nti muleeta nali natandika wali watandika nga era yeena ndooza abazaire kyobona tibaalimu osanga boona baali babonake n'ekira n'ekyo kuba nali ntandisa okola omulimu gwe nasooka okola nali ngufunye luweere eyo nali n'abazungu benali ngemagaye nabo mu kitongole nga bampaire omulimu so nali ndi kukola kati bwe naidde obakola bona baabona nga ate busaana olwedde okusoma kwawa akalimondi nako ate ndibakoba namuwala bo bakoona mu bukoona ati era kyebasooka okumuza obukoozi nti omwiddi ewaabwe watuukayo obategeera bulungi famire abazaire nga nze mbakakazawo kakazenjere saidi bakoonamu eziratabu akasita bategeera ati bakoonamu akoba ati aziratabu aye era ekindi kyenabona ku saidi ere nti omukyalo oyo kyeyakola era yangemaku yasooka yantwala
na mitinga baba we nga tukali awo waliwo emboozi kubanga awo buti omutima gwakubamu okuko ino okusituka okujja nga nkaya tujja ku mitinga muzeeyi yali mu ofiisi yanka ati muzeeyi yakobye tujjeeyo baye bw'ajja n'abakobera bakoba ati kale obanga osazeewo tuzataabu ayo omulenzi muleete genda kumubonako wano onyengoyedde okufaala awo waliwo okusula nga kitendo awo tosobola okumalawo ekiseera kyonna eddendo lwekibidda ayo olunaku bwe lutuuka era n'ataaku engoye dange bulungi yankulembera twaye